Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Hoy, Willie! Talagang awan babay nga niya. Kita man dita nang idalanam dita nakutong anuang mo? Ay pasensya kayon, madam. Naibos nga minanti ka nun na ijibangir adiso. Iso nga inyalis ko manayin. Kat, apa ingorod adito'y pailaang talon ko tinangipagnaam. Dadaulan na ti kama ti talon ko. Ay pasensya kayon talaga, madam. Adayo nga min unay no irikos ko. Sana bali, awan matinadadaal dito'y talon niyo. Ay na! Di ka nga minagtartarakon itinuang no awan mati amo mapangiwaywayam. Jakon kaya't maulit na ito'y Ay uwan, madam. Kasano nga hikat na iranamot adito'y talon niyo ti dalan ti amin na tao. No kumangarod makatayab ti tao akit, timayaba kon. Tapno sa anak bumaddak dito'y talon niyo. Tapilo sa punak pailaan? Ay na! Awan ti bibiyang kukin ka. Agraraman ka kit di Kundi pastor ka itinuang? Ngam awan matilotem apang ipastoram? Ay na, saan kumamatakas ta, madam? Diyay kunak nga rod. No kumamakatayab ti tao, timayaba kon. When no kumamabalin ang maubad ay tuinuang ko, inaramid ko na. Ay na, marurudak ka talaga kan ka, Willie. Timawid ka kinitatang mo nga awan matlang babay na. Ay, pasensya kayo na talaga, madam. Ngam no talaga sakitin na kami yung damag na dito'y talon niyo. Iyalis yun dito'y talon niyo. Anya? Takas tapay lang ti ibagam? Hoy, Willie! Daytoy ti tandaan naman. Di mon ulitan daytoy Tano ulitan manan. Ang mga nopoy sonak dahil nakakutkot tong anuang mo. Anya? Ne, apa yan, mama? Agmurmuryot kayo matasimmangpot dito palay. Ay, kasta unay ti pungtot ko iti dayjay a tao. Ipagnadakit din dagiti tarakan da talon ko. Ay na, suron kon aya. Masadsadyay daga. Kat saan ton alumang to dagiti imulak no agmulaak. Ay, kat pinagsasom ko man mama. Agrom day tao na sino man day ta. Ay, talaga pinagsasawa ka? Anya kumangay no agtaltal naak. Sino day mama? Pasimpatay di talon kat ison timang bayad. Tangdanan na dagiti mang simpa. Aywan anya. Ni Willie Ay na, ni Willie gayam. Kitaan nyo na lang. Tanong ulitan naman Iyulog yukit din, iji barangay hall. Darom no darom. Talaga akas ti aramida. Ala, awagamon. Kat ibagam, apasimpak di dinadaol tinuang na. Kat iso ti makaamo iti tangdan dagiti mangisimpa. Ultimo kananda. Si kamat gayam, Leticia. Umunig ka Agyaman nak, madam. Nakaumay ka man. Anya ka di ti maipaay ko. Ay na, kasapulak nga minunay ti kwarta, madam. Kat umayak ko maagibaga, no adda ti maipautang yo kanya. Apay, mano ay hati masapul mo, Leticia? 20,000 ko, madam. Day talaga yam. Katwan Ada mo tinabati a kwartak dita. Ay na, agyaman ako unay, madam. Mababainak ngam inturturad kun ati imay. Ay na, no kasapulan yung ti kwarta, umay kayo lang kanyak. Taad dati si dadaan ang maipautang ko. Ngam, apay ngamin, nga ije pala ang pribado ti pag-eskwelaan dyan may isa nga anak mo. Kat amo na nga ron nga awan ti husto a pangalaan nyo iti kwartayo. Ije ngamin ti ayan ti kurso kayat na, madam. 10% ti kaskastak, Leticia
Ngam gapu ta eskwelaan ti pangaramatam. O sige, uray kasayan ta. Uray day ta 7% para ken ka. O sige, madam. Ikarigatan mi nga itrabahuan ti pagbayad mi kada kayo. Talaga nga min akasapulan mi. Okay. Ala. Ngam sakbay nga yawat tukan ka ti 20 mil. Agpirma ka nga umuna iti kasuratan. Tapno, adda ti pruweba ang nag-utang ka kanyak. Kan, naskan abinulan ti panagbayad mo iti porsyento, ha? Sige, madam. Ikarigatan mi dayta. Kahit kumusta ngay ba kahit? Adda ka din na diskitar mo nga ramaten ti anak ta? Adda na kay. Inturturod kun atibain ko. Napanakin ni Madam Gracela. Iso na laang tadakkel unay ti porsyento na. 7% lakay. Apay, awan ka di damanang Lisa ay ha? Nagpamanila dagayam iti kalman. Kat inton umay payla alawas ti panagsublida. Iso anapilitan akon anapan ijay balayda. Sapay na sa udag iti kaaruba. Anak kay istrikto ka no dayjay. No maipapan iti kwarta. Nagpadada ka no nga gina. No saan ka no ang makabayad iti Judith mo. Uray la ibabayin na ka iti sangwanan na iti nagado at tao. Saan mat siguro lakay? Maestramot dayjay. Sa bagay mo't kidi tinapatag at dapat iti aramaten ti anak ta. Wan lakay. Kat inton bigat matlaang. Rogyan tamanen ti agmula. Tapno adda pangalaan ta iti pagbayad ta kadagiti utang ta. Uwin makay. Kat barang saan ta mailumlom iti utang. Sapay lakuman lakay. Nagadumot dagita kwartan, mama. Ay, kat syempre, porsyento dagitoy dagiti kwarta nga impautang ko. Ay na, bumaknangak ka talaga no kastoy. Ipaypay ko man na iti kwarta dito rupak. Unay katita, mama. Urala ipay-pay-pay yung matan dagiti sagsasa nga ribo ang kwartayo. Naimbagman, taka na yung dangagbayad, mama. Ay, naskan nga agbayad da karagiti utang da. Tano saan? Agsasango kami, jay barangay. Mayat gayam tagpangutang, mama. Isimani ko naman. Kan mayat dahi tawagas yun. No di da makabayad. Sigurado, agbutang da kat agbayad da agbayad, mama. Ay, wala anak ko. Kat dahito iti adalan nyo. Tano ko na yung anaanos kayo, awan ti mapasamak iti biyagyo. Mamirmiraot kayo latan nga agnanayon. Kasta ka di mo't lang tinararamid ni Lola. Iso nga ado tinaipundar da, di napigsada pa ilang. Wan anak ko. Kat insuro na kanyak, iso nga aramidak mat. Kita mo, umad-ado nga umad-ado ti kwarta. Iso nga isurok mat kan ka, tapno isuntomat ti aramidam. Kasta ka di, mama? Wan anak ko. Ay, wan gayam. Adalabit papanak. Isu nga urayam ni Nanam Alitisha. Kat urayam jay umay naabayad na. Wan, mama. Lakay. Itagayam ti panagbayad ta iti porsyento ti inutang ta akwarta kin ni Madam Gracela. Ay, uwan nga rod. Anya nga ti aramidan ta. Awan mo ti maited ta. Nga potasan pa'y mo nga inte di Manong Willie, por diya ka nagdalos iti talon da. Mapanak pa'y makisaukin ni Madam Gracela lakay. Mapan ko ibaga nga awan pa'y maitid ta ita. Adamat di iduldulin ko akwarta. Ngam usarin manen ti anak ta inton umay alawas. Sakit ado ti paggastusan na ita. Tamad-ama ti training da. Ay, uwan man nga rod bakit. Barang makaawat ni Madam. Aganad ka Ang mga pagsasawan na ka. Wan lakay, di ka madanagan. Makisarita ka na imbagkan kwa na. Tapno saan ang makapungtot ka data. Nasaya at matadakan, Leticia. Wan, madam. Imayak, takunak nga umayak kumamakisarita kada kayo. Ay, katwan
Ngamsakbay a pagsaritaan ta dayta. Yawat mo pa iti bayad mo iti porsyento iti binulod mo kanyak. Tapno, maipate ko dito listaak. Madam, dayta nga rod kumati umay ko ibaga. Awan pa'y ngamin ti pagbayad mi ita. Kat pasensya kayo kumapay laang. Sapay kumata maawatan niyo, madam. Ay, saan na mabalin? Saan ka di nagtulagan ta binulan ti panagbayad mo? Isuanas kan kumangain karigatam. Wan, amok dayta, madam. Nagwanak idi. Gaputadyak ni namnama asa anak ama kaurnong iti pagbayad mi. Kan may saan pa'y nga inted ni Manong Willie jay tangdan nila kay ko nagmula iti garden na. O sige, awan parikot iti dayta. Siya kon ti bapan iti ayan ni Willie, kat ison ti pangalak iti bayad mo ti porsyento ita abulan. Oray saan ko man, madam. Sana bali. Iyag kunto adagos ti bayad ko apaman nga ited na. Ay na, awan lat amok dita. Tainton may gamanyo ti kwarta, adon tumanan ti rason nyo. Adda ka dita nagbayad kayo iti tuition fee dagiti anak yo. Adda ka dita nagsakit kayo. Kan agduduma manan ti iras rason nyo. Iso nga itamot lang, mapanak ijaan ni Willie. Pare Willie, mabalin ka di nga lagi na bati at tangdan ko. Mapan ko man igatang iti bagas. Anya, ay kat no imay itay agsapan ni Madam Graciela, kat dinawat na jay tangdan mo. Gaputa kinunana, nga da ka no utang yukan ko ana. Kat jay tangdan mo ti inkariyo apagbayad yaw. Namati akadagos, gaputa kinunana ang nagsarita da kinibakat mo. Anya, ay unay mo ni Madam Graciela. Diyay la ko ma-interested nala na Di na inala amin jitangdan ko. Ay na pare, pasensya kan Ti amok ngamin, kat talaga nagsarita da. Ay nga mala, sana bali, pautangan ka pa'y laang iti paggatang mo iti bagasyo. Ay na, agyaman ak pare Ay, yan ni Madam Graciela. Anya kay nga ron. Napilitan ngamin ni bakit ko nga imutang kinkwana. Gaputawan ti pagbayad ti anak may di tuition fee na. Maawatan ka pare. Kanamok ti ugali ni Madam Graciela. Tauray siya, pinagsasawan na kidi. Gapulaang, tapi na pag nagtinuang ko, iji talon na. Mala, di kan agliday pare. Sana bali, pautangan ka. Ay na, agyaman ako na pare. Awan nga mina na talaga ti maisahang may. Katjitangdan ko king katinamnamahag. Awan mo't gaya. Gaputain nala amin ni Madam Graciela. Madam Graciela, amangan mo't numabalin nga alaak jenat da ititangdan nila kay ko nga inalayo kin ni Manong Willie. Ay na, Leticia, di mo dawatan tinatda. Gaputa bayad mo itaabulan kan inton sumaruno dayjay. Gaputa amok adi ka manin makabayad inton umay abulan. Nga madam, kasapulak ngamin ti kwarta. Uray di bayad ko itaabulan ti ikis sayo. Sana bali, ikarigatak inton umay abulan. Ay na, kastamanan, hindi na palabas abulan. Ay, tangay kanayon kayo amala daw amang iti bayad yu iti binulan, isubli tayo di 10% monthly. Malugyak no kasta. Ngam no di yu kayat, isubli yon, di puunan na. Ay nasaan madam? Ad-addan asaan mi akabailan no 10% kada bulan. Ala, agtali na tayo nga ron iti 7%. Ngam di kay dumadal iti saritaan Noan niya tinagsasaritaan tayo, ison, di yon balbaliwan. Ni, apay nanang, kaslaawan mo tinaluto nga inapoy tayo. Nakaawid ka magaya mo nanak ko. O nanang, gaputa mailiwak ngaminan kada kayo. Kan may sa, agpasyudad kamin inton sumaruno alawas. Gaputa rugyan min ti training mi. Ay na, maragsakan ak iti dayt na anangag ko anak ko. Kamaudyanan na, umadanin ti panagturpos mo. O nanang,
Ngam ni, apay akas laawan tiin na po'y anasangpot ha. Ay, awan at talaga anak ko. Gapot awan ti bagas. Urayak nga rod ni tatang nyo. Napan nagdiskitar. Anya? Huwag anak ko. Pasensya kayo kuman. Nukastoy lang ang aklase ti panagbiag di maipaay mi kada kayo. Ngam sapay kuman, tagan anos kayo. Gaputa sang kabirok sang kasakmul tayo laang ako nada. Wananang, di kay madanagan. Maawatak dayta. Kat agyaman na kada kayo kinitatang. Tauray kastoy karigat ti panagbiag tayo. Ikarkarigatan na kami apagadalan iti kabsat ko. Ay na, agyaman ak unay, anak ko. Leticia, kaslada tinangag ko. Ada kayo ti akin kukwa iti lote. Nga day di asidag ti paglalakwan da iti prutas iti daya. Uwan, madam. Jay laang tasaan mi amasango amulaan. Anya nga tano, agpatakdarak pa ijay ti pwesto. Tadje porsyento nga ibayad mo kumakanyak iti binulan, isunday jay ti abang ko. Ni, kaslamayat nga agpaiso madam. Wan Leticia, nang runa, tamarigatan kayo mat nga agbayad kanyak. O sige madam. Total, marigatan kami paila ang agbayad. Ngam no addanton ti pangalaan mi iti ibayad mi kan ka iti kapital. Isardeng yumeten ati panagpwestuyo. Ngam no kayat yo, agabang kayon. Ala, tainton bigat matlaang, mangibaunak iti agpatakder iti basit a pwestok ijay. Lakay, kasi ti apo, adamot bastit na urnong tayo. Kat bayadan tayon ti kagudwa iti inutang tayo kin ni Madam Gracela. Wen nga rod bakit? Ay na, agyaman ta iti na marswa. Gaputa nakastrik adagos ti anak ta iti trabaho na. Kit ison ti katulungan ta iti amin na magastos iti inaldaw. Wan nga rod lakay. Ay sapay kuma, tainton sumaruno kat mabayadan tayo amin ng di inutang tayo kankwana. Tapno isardeng nanti agpwesto ijay lote tayo. Mabalin man nga pa ituloy ta bakit? Yay lang ta anusan nang agbayad iti abang na. Ay na, saanin lakay. Amangan kit dino adda ti rumso aparikot. Amumeten ti ugali ni Madam Gracela. Ay, sa bagay adda puntong bakit? Alangarod lakay. Mangantangaroden. Tainton madamdama. Mapanak ijay balay ni Madam Gracela. Madam Gracela, awatin nyo kumada ito'y. Kat ano sa nyo kumaano kagudwa pa'y laang ti kabailak nga isubli. Saan na bale? Agremedyo kami tapno mabayadan mi jay nabati. Nay, apay ngay akagudwa laang. Rumbang laang nga itad mo kumaamin. Ay na, ano sa nyo kumapay madam? Talaga asaan kami pa'y ngamin ang makabayad ita. Anya, may sa tawanan tinapalabas. Manipot inalayo kanyak day jay akwarta. No kasta nga rod, jay laangan lotiyo, anang ipatakdarak iti pwesto, ti ibayad yon kanyak. Ay na, saan madam? Saan bali? Ta ikarigatan mi ti ang bayad kada kayo. Kan maysa, ti saritaan tayo idi. Kat agpatakder ka lang iti pwestom. Kat oray di yun itad ti bayad yu iti abang iti binulan. Taison ti ibayad mi iti porsyento ti utang mi kada kayo. Ay, saan na mabalin? No ar-arigan, dakdakal ti gastos kon ije lotiyo, ang nagpatakdarak iti pwesto. No ar-arigan, kat manulaang di porsyento ti inutang nyo. Di na matumbasan di gastos ko. No dayta, kuwits iti porsyento ti ikarkarit yo. Alangaron, uray pa ikatanda kon ijay. Ngam,
bayadan nyo amin agastos ko iti lote yo. Agraman dyan na bati nga utang nyo kanya. Ne, apay ngay akas tamot ten, madam. Saan ko mamat akas taa? Agpalpalawagak laeng mo. Uray siya, agpalpalawagak lang. Iso ako nak, abayadan nyo amin agastos ko, tapno, mapasublik amin abinosbos ko, ijay lote yo. Nga, madam, awan tikas na atulagan tayo. Kan may sa, nagnumaran nyo mo jay lotek or kaskasano. Awanan ti ado asao. No anyat imbagak, isot matungpal. Anya? Hello, Nanang. Kumusta kayo ditan? Ay na anak ko, di na kami pakadanagan ditoy. Nasaya at akanayon ti kasasaad mi. Si katirumbang ako mustaan mi. Ay na, kailiw da ka, anak ko. Didak pakadanagan dito'y, Nanang. Nasaya at akanayon ti kasasaad ko. Gaputa nasaya at ti trabaho. Ay na, maragsakan ak amakangag iti dayta anak ko. Ngamay na, jak ko maibaga da ito'y kan ka. Ta isupay apam panunutom dita. Ngam nadagsan una yun tiriknak. Ni, apay, Nanang. Adda ka di parikot dita? Ibagayo ko makanyak. Ay na anak ko, parikot mi nga rod ni Madam Gracela. Gaputad da impatulod na asurat kada kami. Kat ibagbaga na mutin atagi ko na jay lote nga impaabang ni kankwana. Anya? Day tatipod no anak ko. Imbes at isaritaan mi iti. Kat jay abang na kuma iti binulan, ison ti ibayad mi iti porsyento jay inutang mi kankwana. Ngam ita, ibagbaga na mutin atagi ko nan jay lote. Gaputa saan mi anait itatipuunan jay kwartana. Anya? Nalabas mo't daytan a Madam Gracela. Sa nabali, Nanang. Agur nung tayo iti pagbayad tayo kenkwana. Tapno marisutan dayta parikot. Anak ko, Nanang, saan kayo amadanagan? Agi patuludak to iti kwarta. Tapno ibayad yo kin ni Madam Gracela. Tapno agtal namit tanday jay abak nang. Madam Gracela, imay kami, kat adda kadwami nga aturni. Tapno umay mi bayadan ti ibagbagam anagastos mo iti lote mi, anagpatakdiram idi iti pwestong. Ay kat nasaya at 250,000 pesos. Kanjay utang yo at 20,000 pesos. Isu 270,000 pesos aminen. Wan madam, iawat ko kan kaday tagatad. Awan surok, awan kurang na. Ngem no panayunam, mabalin lata nga ikak iti surok na. Nakarit ka ita, Leticia. Gapo ka dit, ada kaduam nga attorney. Aguray ka. Nangalaan nyo ngay mat, ti pagbayad yung kanya. Di mundamagan no nangalaak iti kwarta. Tinapatag, bayadak ti utang ko kan ka. Sa bagay, husto ka. Oh, yawat mo nga rodan ti kwarta. Tabilangan tayo pa nga umuna. Oh, adti madam. Bilangan nyo ana imbag. Katsapay ko mga rod, tapag sayaatan nyo day taagatad, nga uray di yun nagbanukan. Anya? Syakpay ti karkaritam, Leticia? Madam, saan amay may sa ti aldaw? Iso apang nga asiyo kuma, ta saan kayo unay ngaglablabas? Diyo kumaurayan nga adda na dagsan ang mapasamak iti biyagyo, sakbay ngagpanunot kayo. Anya? Di nakbutbut ngan, Leticia. Sikat ti nakautang. Iso asaan arumbang apagsasawanak iti kasta. Laglagi po nyo kumaakanayon timbagak, madam. Katsapay kuma, tagbalbaliw kayo.
Naibusmot ng ti kwarta tayo. Gapo tinapasama kanya. Ngam apay nga ingadan ti prosthetic asaka. Sa dino ka di tinangalam iti pinagbayad mo. Dana na Leticia, mama. Anya? Wan, mama. Isuda talaga. Naamuan dati napasamak ka na kayo. Ti panak-aksidente yo. Ken tinagpanagan nyo. Nars gayam iti abroad dagiti anak na. Iso analaka ti panang tulong da kadata. Mauray san anasaya timpakpakita yo kadakwada iti kalabas, mama. Anya? Nagkasang tinapasamak kanyang anak ko. Panagkunak dahito yan ti bunga ti aramid ko. Naibusan dito ospital lagi ti kwartang inurnong ko idi. Nailako tapayan amin ana ipundar ta. Iso ama ko nakaday to yung tibunga ti aramid ko. Awanan apulos tinabati ka na ta anak ko. Iso anas ka nga agdawat tayo titulong. Sa anak pa yan ama kaisuro. Gaputa-puto dan ti may nga imak. Kan artificial pa yan ti sakak. Marigat anak ko. Awanan ti mabalin tayo, mama. Naglablabos kayo, idi. Diyo ang mo apanunutin ti sitwasyon ti padayo a tao. Tinapatig kada kayo. Itibiyag tayo lang. Nung kita nyo tinapasamak ita. No asino dagiti tinagtagibasit yu idi. Isuda mo't ti makatulong kada kayo ita. Nakamiris ako anak ko. Sana nasaya at ti manggundaway itipada tayo a tao. No di kat naskan nga mo tayo kumati tumulong. Aklunak na ito'y akasasaad ko. Pangasim ko maanak ko. Di mo tultuladan ti saan anasaya at nga inararamid ko. Uy, mama. Gaputan nagadalak tinapasamak kada kayo. May maysa ti biag ti tao. Ket ti kwarta masapulan. Isu adi mo kumadadaalan day taabiyag kapulaeng iti kwarta. Di ka manggundaway iti padam a tao, ta iti udi na, lakamam to amin abunga ti aramid mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.